ZPM leader Pulal Duoman an party in thunei na an chan huna aram shwai tu ten diktakaram an kai shwai to dona wangin mi puiten ril rudik zok nen mason na kong an zo thei to don ni in a soi West Tuipui Block ZPM buat saya tlabunga vantlang in khom ahman puina a ZPM leader hian Mizoram chu state puitling hlan kai ani nuwa papahni du dan le ngai dan bakin an lakal ngai lova midangin ro an la rel ve ngai lova tuna Mizoram din hun wanga beidon mai chu alahun loni in asoya pathian le mi puizara ZPM an sarkar ani chuan Mizoram mi puiten an la shiat ngai lo kalphung thar thajok nen rawan rel dona eruk na do ko nga le sum le pai ren chem ko nga te ram lei lung man tangkai le kut na thok tu te dom kan ko nga thei top an chwa don ti asoi Pulal Duoma chuan Mizoram kalphung diklo nen ro rel ani thina wangin ram ro rel na fongwan tu te an diklo ma sachin ni in asoya he hian mi puitari ro a shwai diklo thina wangin ZPM a sarkar huna chuan ram shwai tu te zokin diktakaram an kai shwai to dona wangin mi puite po in rel rudik zok nen mason na kong an zo thei to don ni in asoi Kuming kumto pa Mizoram in MLA in thlan puyam ha chondona hei hi Mizoram tan hun poimo bik ani don ti soyin Pulal Duoma chuan he in thlan puyan ma chon tura hian mi puyin ZPM ne na thune ina an pe ani chuan ram leilung hausak na be chana sum lak lo na kong sang sanga ataka thok tu ten hlok na tam jok an chan theinan mahal kal tlanga chung shal chwa chin chu ti top an tum thu asoya so thing ai eng marcha le mun phia chu Sarkarin athar tu te hne na tangin lei atum zinga tel photani thu asoi tlabungan tlona hian ZPM Southern Headquarters lunglei President Pilarin Pui le Vice President Puvi Malsom Truang ate po in thu an soya an party zom tharte chu Pulal Duoma hian alom lut ngalani